Dagajing angnut ban penjenga me kamay mariang khamtam ban kringru ye kajing itanat ka Surok ba National Highway 6 hakathai nongpo kitrai jong ke LC Woodland DHABA lembar ka Jiva Veg Restaurant hakajetre langru bar kibor ka National Highway Authority of India Tynrai Dieng Thung hadu khat ars patli ki Tynrai Dieng boro Shilynter ka ne ka Surok kata hakathai maudiang ter bar chakathai ling kadai nongpo hakani ka senjam la aimen semru da kador barshnong maudiang kador barshnong ling kadai hakabala sakhi ek jiadan lang nadu uba jo nong rum trai jong ka Woodland DHABA ujibat baswani trai ka Jiva uba rexen wajri rang barshnong ka maudiang uba en makdo rang barshnong ka ling kadai nolor ki he jong ka NHAI Terima abang yo untuk yang ding angin tahun ni pun lah pada apa kita juga naik ya ni kapor ngai play ai baju nongrom kumju di kai juga Jiva Veg kumju di jerawat juga online kemudian ini ba isnoi bani sakilang yang kita tunding strong ikan ben bani tunding kalau kita mutoi nam taka mariang jengi kepada kami ka environment pokoi yang kemudian di member juga strong katau juga extra member ke sikia lang hari ini bani adon lang bani sakil lang akan men penanglian juga uju naga Jiva Veg bagi dia sikia bani persa ini ding bagi tung dasi kenapa ini gigi tung dah long bagi ban im bagi ban ne bagi uju ban long bagi toy ya kelawe juga beri itu. Here that we have to save the environment for our future generations. We are planting the trees, and after planting, we'll be taking care of the plants, and we are planting it near a restaurant so that we can mature it, make them grow, and just not only planting. We need to take care of them for some years, and we have started this mission from Jiva Cares, and now we are lucky with the headman is joining with us, National Highway Authority and LC Woodland. We are all joining together. We need to work together and do something about the environment, because when our children grow big, this is actually something they have done. So we are trying our best in our own little way. How many plants are there as like you are planning? 1,200 this time. 600 we are planting this side, 600 we are planting this side. Yang tunyi minta kasih kalau ban pen internet yang ni ke highway. Ini tambah pintar ban safe ke environment. Ningkong kada ladai ningkong kajing kersan ke bangiyo ningkong yang songo ya slong iba rex iba la aimen sia mingi ba iba teriak ben lang bangi hakani kapor iba la ban aimen sia mingi bangin ya trish tom ya kani ka thung ding thum sit kaman wara kajing jerngam ya kani ka mariang jongi te nakaliang ka slong ru ngila ya trilang ya kani ka kam ya kani ka cikung ini ru kade kajing dan benta ka LC Woodland DHABA ka Jiva Veg nongpo pat ka sunang maudiang Kumju na ka? Nakaliang ka na hype. Pat nakaliang na hype ay tilang iba ini dan iba bumik iba la ay permission ini bangin tungi gini gini